Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Kyrpad, Shangpliang. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 UMLA Berim jangka Mausan Ram constituency ubah Himalaya Shangpliang hak siterik jembang arja apulai ula Kyrpad yak Sorkar jala bakan Chimkhia Eiei halor gejing u jingnam jong kinong rep Synsar halor gejing Hiar dor kansan jong Synsar nagador shispa lai po tengka shikilo shak khandai po lani khandai pesan tengka shikilo hak gejing kena bigilat pathai kubur ubah Shangpliang ula kuntu yak tanat garep karyang jong Sorkar jala bagade ban budien halor gani yo le si kala abandan gejing khnyat yak dor kamur hayo hahat hakabai dei berjing bom yo dawai sbo jong kinong rap uba Shangpliang lo pathai kinong rap bakin pha berjing tho shaka office district horticulture officer ka Sorkar jala khang baka party kan do bla ban budin halor gani gijing e nilayo iki kubor ba kaladon ga jing shem jing e ya kinong rap jungi khamtam iki nong rap Synsar ba masindap ka election menta kador jong Synsar kala Hiar hadu mencium snap kador jong Synsar kapoi hadu ki sispa lai po sikilo ndai menta kala Hiar na ka sispa kala poi siki ndai po kandai pusan tengka sikilo na kwa bangan ketu si Sorkar baka de bakan kitkhia kini ka kam ba kinong rep star jung kim de bakin shem yakum kata ka jing e namar balai ba om dan daw hangdong nuru nam sim yo ya kan no ka daw ba ke ka daw bakan Hiar Nrei kadon kajing knyot ben hangnor no hakayo tega ke agriculture department kadban budien ba kador jong Synsar ke deban ne sispa lai po la ne deban kio na ka sispa lai po seneng om deban Hiar na ka sispa seru kata kade kajing e bat kade ka sur jong kinong rep Synsar kabangapun yo sawa leban api barok mapin kentu hati pai baru bakin ya ai da kajing tho de se ka representation se ka government baka government ka de ban bidin ban le Eiei alor kani ko ya ta ka kubor baka don kum kata ka irregularity kata kajing supply jong plus bo re menta ngaso ba kita kispo kila poi de le se nang ni sakmat ni de bangin budin banga kuntu gitu ginong rep balada shisha kata don kum kata kajing e haki baki de ban pun poi da ka kunja jing tho Sha ka office jong UDO la new district horticulture officer pat ni ne budien ya kata ndrei kajing e kalong ba lada la ai ko order but kamar kampoi te kade ka concern jong minister in charge of agriculture lane jong ka department ni ban budien ya kan kam ba kide bakin penpoi ya kata kasbo sakita ni baro